mwese mu izina rya Yesu. Turashimira Imana yemeye ko duhagarara imbere y'ishingiro ry'Imana. Turashimira n'abakunzi bacu. Birego n'icyo mvuga bafise umugambi aririmba muri korali y'abakenyezi yambwiye ngo ndamutse abaririmbyi n'ishengero ryose kuko ubu ariko aravuga mwarakoze gusenga, mwarakoze kudusengera. Abanyarwanda kuramutsa n'abakozi b'Imana nabo bamusengeye biriko biragenda neza. Yesu ashimwe kuko mu bintu byose Imana igenda dukorera ni byiza gushima Imana. Reka tumaze kumva ubuhanuzi mu ndirimbo kandi umuntu arabona ko mpemu yera ari mu ishengero, kandi ikindi twoshimira Imana, Yesu yarakoze kwemera kwitangira abanyabyaha, akemera akababazwa, akabambwa, akazuka atsinze urupfu na kuzimu. Niyo mpamvu ishengero riri hano rishima Imana kuko Yesu yazutse atsinze urupfu. Imana nishimwe. Dusoma amajambo y'Imana turasoma amajambo y'Imana tubona hano muri Bibiliya. Tumaze iminsi tuvugana ijambo Imana ivugana n'abantu bayo. Iyo majambo tumaze iminsi tuvugana Imana ivugana n'abantu bayo. Turashima Imana ko Imana yatumiye kandi igahamagara kugira abantu nk'aba baba mu nzu y'Imana. Icyabazanye nta kindi ni ukumva ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana ni iki? Ijambo ry'Imana iyo turyumva bidusubizamo ibyizigiro, bikadusubizamo intege kugira ngo urugendo turimo turajyamo tujya mu ijuru tuzorurangiza amahoro. Imana nishimwe. Reka rero dusome mu gitabo cya Yubu ibice 34 muragira imbabazi gatoya. Ni igitabo cya Yubu 28 kuri 28 mu ntunge gato niho dusoma. Dusoma mu izina rya Yesu. Maze Imana ibwira abantu ati, reba kubaha Uhoraho nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko gutahura. Imana nishimwe.
aya majambo n'amajambo y'Imana, si amajambo yanjye, n'amajambo y'Imana. Kandi amajambo y'Imana kuva na kera Imana yagiye ivugana n'abantu bayo biciye muri iri jambo ry'Imana. Kuva na kera Imana yagiye ivugana n'abantu bayo iciye muri iri jambo ry'Imana. Ndagomba mbaze gatoya abafite Bibiliya mugorore turasa, bihangane mugorore gatoya. Murakoze cyane, mwongere mumanure. Abadafite Bibiliya nabo ntibadutiriza turasa, abatazifise turabona ko barimo n'Imana ibafashe. Mugabo dusabe ngo burya umukristo akwiriye gutunga Bibiliya, byanze bikunze akwiriye gusenga Imana, akagira umutwaro wo gutunga Bibiliya, kuko Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Iyo basoma nawe ugasoma, waba ugeze muhira nawe ukongera ugasoma, kugira ngo ijambo ry'Imana bishishikare gukongera intege mu rugendo rwo kujya mu ijuru. Turabona ijambo ry'Imana riravuga ngo, maze ibwira abantu ati kubaha Uhoraho nibwo bwenge Imana ishimwe. Iri jambo ry'Imana ririko riranyigisha njyewe, ikigishwa na wewe mu mpande zose, kugira ngo tugire ishaka ryo kubaha Imana, tugire ishaka ryo kubaha Imana. Birashoboka kuba wubaha Imana waratanguye, ni byiza, ariko ushishikare kubaha Imana, ushira Imana imbere, nanjye ushira Imana imbere, twese twubaha Imana, kuko turi mu rugendo rwo kujya mu ijuru. Kandi kubaha Imana biraryoshe, kubaha Imana biraryoshe, kandi gukorera Imana biraryoshe. Twamaze kubona imigwi y'abaririmbyi iri ngaha, nta muntu wabahamagaye, ni Imana yabahamagaye kugira ngo bayikorere kandi bayubahishe, kandi bongere bayubahe. Twese igihe abakozi b'Imana turi ngaha, Imana yaduhamagariye kugira ngo tuyikorere, tuyubahe kandi tuyubahishe. Imana nishimye. Waba uri hano mu nzu y'Imana wibaza uti none bajya baririmbyi bakora iki, bahembwa amahera angahe? Nta mahera bahembwa, ariko bakorera Imana ya hehe? Yo mu ijuru. Imana izobahemba, niyo bakorera. Turabona n'indi migwi iri mu ishengero, kugira ahantu hategurwe neza, ubone hashashije uku nyine, hari abantu bajejwe kuhategura neza, tukaza kwicara ahantu hatunganijwe neza. Abo bantu bakoreranye, bakorera Imana. Twifuze gukorera Imana. Yesu ashimwe. Wifuze gukorera Imana, kuko nukorera Imana
ijambo ry'Imana ryavuze ati maze ibwira abantu ati raba kubaha Uhoraho nibwo bwenge Imana ihabwa icyubahiro. Kubaha Uhoraho mu byo dukora byose, wifuza ushyira Imana imbere. Nushyira Imana imbere uzabona ikiganza cy'Imana kandi uzabona umugisha w'Imana. Icyo ni cyo Imana itugomba ko awongere wibuke ukuntu wubaha Imana. Niba warasubiye inyuma urabizi mu mutima wawe kubaha Imana. Yubu mu rugendo rwiwe ntabwo Bibiliya igaragaza icyubahiro yari afite, ari igikorwa yari afite, ariko Yubu Bibiliya igaragaza ko Yubu yari umugororotsi kandi Yubu yari umuntu yubaha Imana. Navuze ati kubaha Imana biraryoshye. Duzi ibiganza. Kubaha Imana biraryoshye. Yo wubaha Imana ya wumva umunezero mwinshi. Yo wubaha Imana ugenda ubona ikiganza cy'Imana. Nubwo amageragezwa yaza ariko uravuga ati ndafise wambwira amajorwa yanje. Birashoboka muri uru rugendo rwo kujya mu ijuru kwitwa umukirisitu ntabwo ari umurimo woroshye, kuko umukirisitu agenda ahura n'amageragezwa, kandi iyo amageragezwa yaje akomeza umukirisitu kuko bituma yegera Imana cyane, agasenga, agatabaza Imana yo mu ijuru. Turafise uwo twikoreza imitwaro. Sema amen. Turafise uwo twikoreza imitwaro ari Imana nyine tuvuga. Dukwiriye kubaha ku murango no mu ijoro. Imana yacu ni nziza. Hari ijambo rigira kabiri naryo nyine rivuga haravuga ngo kandi kuva mu byaha niko gutahura Imana ishimwe. Ni amajambo abiri atandukanye. Kubaha Uhoraho no kuva mu byaha ni amajambo abiri adasa. Kuva mu byaha ni umugisha. Ugize amahirwe ibyaha biriho bitandukanye, ariko kuva mu byaha kugira ngo ubivemo ubirekure n'umugisha w'Imana. Turashishikariza iryo jambo dusa n'itanguriro turabe umuntu yagiye yubaha Imana kandi Imana ikagenda imugirira neza. Turabe mu itanguriro ibice 6 ku murongo w'9. Turabe kubaha Imana niba hari inyungu. Turashaka kuraba uyu muntu yubasha Imana mu gihe isi yari yononekaye
we yakomeje kubaha Imana. Itanguriro ibice 6 ku murongo w'9 haravuga ngo uru ni rwo rubyaro rwa Nowa yari umugororotsi, ntiyagiraga agasembwe mu gihe cy'urungano rwiwe, kandi Nowa yagendanaga n'Imana, abyara abahungu 3, Shemu na Hamu na Yafeti, kandi isi yari yononekaye imbere y'Imana, yuzuye umuryano. Yesu adufashe. Turabona ijambo ry'Imana rigaragaza ukuntu uyu Nowa mu gihe cyiwe yarahamagawe n'Imana, agakorera Imana, agashyira Imana imbere, ukuntu Imana yagiye imufasha nubwo byari ibihe bigoye, ariko isi yari yononekaye, ariko ashishikara kuba umugororotsi imbere y'Imana. Haravuga ngo uru ni rwo rubyaro rwa Nowa yari umugororotsi. Imana nishimwe, Imana nishimwe. Nowa yakundaga Imana, nawe ntitubona icyubahiro yaragize mu ishengero. Yari umukristo mu ishengero nk'uko bamwe n'abakristo mu ishengero bagira ibikorwa, ariko yari afite igikorwa cyiza cyo kubaha Imana. Kandi kubera ko yubashye Imana, niyo mpamvu n'uyu munsi uko yabayeho byagiye byandikwa kugira ngo natwe bidufashe mu gihe cya none. Umuntu wese amenye niba hari ibibazo runaka, ariko ategetswe kubaha Imana, agizwe umugororotsi imbere y'Imana. Byaba ari isengesho ushobora gusenga nanjye, Imana uramfasha nzarangiza urugendo rwanjye amahoro, nkitwa umugororotsi. Nawe ukavuga ati nanjye Mana ndifuza kuzarangiza urugendo rwanjye nitwa umugororotsi kandi nubaha Imana. Icyo ni cyo Imana tugomba kubera data. Tuyikorere, tuyivugire, ariko tuyubahe kandi tuyubahishe. Uru nirwo rubyaro rwa Nowa yari umugororotsi, ntiyagira agasembwe mu gihe cy'urungano rwiwe, kandi Nowa yagendanaga n'Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nowa yagendanaga n'Imana. Sinzi uko ubyumva kugendana n'Imana. Wambaza ati none iminsi maze ukungana kuva mbaye uruyoya gashika iki gihe, Imana ntiyabanye nanjye. Nibyo Imana yabanye nawe, kandi ni byiza, ariko niwongereko kubaha Imana, wongereko kugendana n'Imana. Icyo ni cyo Imana igomba. Kuba uri muri iri koraniro, Imana ikaduhuza uku, yagombye kuyongera kukwibutsa ijambo ry'Imana. Ushishikare kubaha Imana, ushishikare kwitwa umugororotsi imbere y'Imana. Ntihagire ibintu biguca intege, kuko ibintu bica intege biriho.
bituma abantu batubaha Imana kandi bituma abantu bataba abagororotsi. Ijambo ry'Imana ni byiza kuryumva kandi ikabikongera rikatwigisha. Niko ijambo ry'Imana ribereyeho, kwiga no gutwigisha. Umuteguro Imana igufiseko, umuteguro nanjye Imana ifiseko, kugira tuzarangize urugendo neza amahoro. Nuko tugendana n'Imana, Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munsi rero utera intambuko, wongera usanga ubugira kandi Imana, isengesho ndugize imbere yawe, ndifuza kugendana n'Imana. Ubu umutwaro ushyira imbere y'Imana, kuko iri jambo ry'Imana ntabwo ryaziye ubusa. Ijambo ry'Imana rinadufiseho umugambi mwiza kugira ngo tugendane n'Imana, tuyubahe mu byo dukora byose, tuyubahishe. Imana ihabwa icyubahiro. Ufata umugambi kurushobora kubahisha Imana no gushyira Imana imbere kugira ngo uyikorere wubahisha Imana. Twongere dusome hano ijambo ry'Imana, twasomye hajya ku gice kigira kabiri kivuga ngo kuva mu byaha niko gutahura. Ni intego igira kabiri, kuva mu byaha niko gutahura. Dusome muri Zaburi 34, duhere kuri umurongo wa 14. Kuva iki ijambo ry'Imana rivuga kuri umuntu ugira kabiri, kuva mu byaha niko gutahura. Dusome mu izina rya Yesu. Tandukana n'ibibi, ukora ibyiza, urondera amahoro uyashikire, kugira ngo uyashikire. Inyonga z'Uhoraho ziri ku bagororotsi, amatwi yiwe ayibangira gutakamba kwabo. 16. Igitsuri cy'Uhoraho kiri ku bakora ibibi. Imana idufashe, Imana idufashe. Amen. Umugambi w'Imana, twavuze ko Imana yabivugana n'abantu bayo, uko yavuye n'abantu bayo kuva kera, na n'uyu munsi iracyavuga. Ivuga muri iri jambo ry'Imana, Bibiliya iravuga ngo tandukana n'ibibi, ukora ibyiza. Ibibi biriho, ibyaha biriho, kandi bikorwa n'abantu. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo tandukana n'ibibi, ukore ibyiza. Imana nikigomba tandukana n'ibibi kugira ngo Imana ikwemere, kugira ngo wubahishe Imana, witwe umugororotsi imbere y'Imana. Tandukana n'ikibi. Tandukana n'ibyaha runaka, kuko icyaha nicyo gitandukanya umuntu n'Imana, kandi icyaha kibuza umuntu amahoro. Nubwo ubona
aratanga inyishu. Tandukana n'ibibi ukora ibyiza. Haleluya, haleluya. Tandukana n'ibibi ukora ibyiza. Uwo ni wo mugambi Imana ikugomba ko, kugira ngo wite umugororotsi, kugira ngo wubahishe Imana. Tandukana n'ibibi. Nshuti y'Imana, mukundwa w'Imana, wagiriye ubuntu kwinjira mu nzu y'Imana. Imana ntireba icyubahiro cy'umuntu. Oya, Imana ireba nk'Imana. Imana ireba nk'Imana. Ntabwo ireba igihagararo cy'umuntu. Kandi Imana ivuga nk'Imana. Tandukana n'ibibi mwene data. Tandukana n'ibibi ukore ibyiza. Bibiliya iravuga ngo urondere amahoro uyashikire. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ariko umuntu ashobora kugenda adafite amahoro kubera ibyaha runaka. Ariko ngo urondere amahoro uyashikire. Bibiliya yavuze ati kubaha Uhoraho nibwo bwenge. Kubaha Uhoraho nibwo bwenge. Ariko wubahe Imana nta cyaha kiri muri wewe. Icyaha kiri muri wewe nta kubaha Imana kurimo. Kandi icyaha kirabuza umuntu amahoro, kuko Imana iraraba kandi Imana irazi byose. Tuvuge akarorero gatoyi umuntu yovuga ngaho. Ninde wamenya ibyaha by'umuntu ngaho? Hari umuntu wovuga ati ndafite icyaha runaka? Oya. Ariko ijambo ry'Imana ririko riravugwa, rirashika kure, rikakwemeza icyaha mu mutima wawe. Ndashaka kuvuga akantu gatoyi. Igihe kimwe nagira ubuntu n'Imana bantuma mu ibohero. Njya kuvuga ubutumwa bwiza mu ibohero. Hanyuma hari umuntu yari yaragoye abacamanza, bakamuhamagara kugira ngo yemere icyaha ciwe akanga. Bakamuhamagara kugira ngo yemere icyaha ciwe akanga. Ariko tumaze kugera mu ibohero ntitwari tuzi uwo muntu wari we. Ariko twavuze ijambo ry'Imana gusa. Tuvuga ijambo ry'Imana, tuvuga ijambo ry'Imana, Imana iramugenderera, Imana iramwihishurira, imwereka ibyaha byiwe uko bingana. Araza yegera abakozi b'Imana, njyewe ndafite ibyaha runaka. Ngomba byihane kuko biranduhije mu mutima. Yaje kwemerera abacamanza ko afite ibyaha runaka. Ariko iri jambo ry'Imana riramwemeza ibyaha byiwe. Sema amen. Iri jambo ry'Imana rifite ububasha gusumba sinzi ko nawurivuga cyane. Ijambo ry'Imana rirafite ububasha. Hanyuma bamuhamagaye kujya kwitaba
ku bacamanza, aca aravuga ati njyewe ndemeye ibyaha byanje, nagiye mbagora kenshi ariko ndemeye ibyaha nakoze. Abyemera imbere y'abacamanza, ariko byavuye he? Ku ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana rishika kure ahubwo n'umuntu atashika, ariko ijambo ry'Imana rirashika rigakwemeza ati ufite ibyaha runaka ukabyihana. Uwo muntu amaze kwihana, hari umucamanza umwe aratubwira ati urya muntu yari yaratugoye rwose, ariko yatubwiye ko mwagiye kuvuga ijambo ry'Imana rihana. None rero yaremeye ibyaha byiwe, ubu byagenze neza kandi tuzomurekura. Yesu ashimwe. Tuzomurekura kubera ko yemeye ibyaha byiwe, tuzomurekura. Ariko bivuye kuki? Ku ijambo ry'Imana. Abacamanza bari barabuze uko bamufata, ariko ijambo ry'Imana riramwemeza mu mutima, rimwereka ibyaha byiwe, arabyihana kandi ikindi aronka amahoro yo kwidegenza. Ijambo ry'Imana rifite ububasha. Ijambo ry'Imana, hari indirimbo ngo ijambo ry'Imana rigira ububasha. Hari uzi iyo ndirimbo? Ijambo ry'Imana musubiramo kandi ariko ijambo ry'Imana rigashika. Tumanuke gato 16 aho nyine 34 kuri 16 haravuga ngo igitsuri cy'Uhoraho kiri kubakora ibibi. Igitsuri cy'Uhoraho, muntu w'Imana ukaba uri hano, igitsuri cy'Uhoraho kiri kubakora ibibi. Igitsuri cy'Uhoraho kiri kubakora ibibi. Wumviriza neza. Igitsuri cy'Uhoraho kiri kubakora ibibi. None rero ibibi byawe urabizi byari iki? Igitsuri cy'Uhoraho kiri kubakora ibibi. Ijambo ry'Imana ryaje kugira ngo rikubohore ibyaha runaka umaze mu iminsi. Turiko turitegura umunsi wa Pasika kandi turiko turawuririmba neza, ariko uzoja muri Pasika ufite ibyaha, uvuga ati nanje ndi umukristo mwiza nkorera Imana muri Pentekote, nanjye ndi umuntu runaka. Niba ufite ibyaha, Pasika izokurengana, izogushikira. Oya, kuko Pasika yerekana agakiza. Ntabwo yerekana umuntu akora ibyaha, ntabwo yerekana umuntu
yabise ibyaha mu mutima ati oya. Ugomba guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika, banza wihane ibyaha, wemezwe n'Imana, Imana ikwemere. Imana nikwemera ikaguharira ibyaha, utafata furaha. Yesu ashimwe. Uzaba mu munezero kuko icyaha kikakibuza umuntu amahoro, ariko iyo wihanye urimegerera ukamenya ko Yesu apfuye ku musaraba kubera ibyaha byawe. Duse nk'abarangiza dusoma amajambo yo kurangiza. Turacyari hahandi Zaburi 34 tujya ku murongo wa 18. Haravuga ngo Uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse, kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. Yesu ashimwe. Twatanguriye ku majuru abiri. Kubaha Uhoraho nibwo bwenge, nibyo jambo twatanguriyeko. Kubaha Uhoraho nibwo bwenge. Jambo rigira kabiri, kuva mu byaha niko gutahura. N'amajambo abiri adasa. Aha haravuga ngo Uhoraho aba hafi y'abafite imitima imenetse. Uwo ni umuntu wa mbere. Uhoraho aba hafi y'abafite umutima umenetse. Uhoraho si umuntu runaka. Uhoraho aba hafi. Reka nsubiremo. Uhoraho aba hafi umuntu afite umutima umenetse. Aba hafi. Ndagomba ko uyu mwanya wiyumvira ku Mana, wiyumvire ku Mana, kumugisha twakiriye mu ngoro y'Imana. Kuba tuzitangura twavuze Mpwemu Yera ari mu isengero, Mpwemu Yera ari kumwe natwe. Mpwemu Yera muri kumwe. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo Uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse. Aba hafi y'abafise imitima imenetse. Umutima wawe nuwegereza Imana. Wumve icyo umutima ukubwira. Ndafise ibyaha runaka byambujije amahoro. Saba Imana ati Imana, ndaguhaye umutima wanjye, umenekere imbere yawe, nanjye umpindure umukozi w'Imana, nanjye umpindure nzogukorere. Gukorera Imana biraryoshe. Sema amen. Gukorera Imana biraryoshe. Twabonye ukuntu abaririmbyi baririmbana umunezero. Gukorera Imana biraryoshe. Ugomba gukorera Imana nubanze ugira umutima umenetse. Iri jambo rigira kabiri, kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. Umva neza. Kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. Turaguhaye kazi. Wumva agomba kwakira Yesu nk'umukiza. Ugomba kwakira Yesu nk'umukiza. Yesu akubera umukiza. Yesu mwakire nk'umuntu mukuru. Kubaha Imana. Uhereye uyu munsi ngomba ninjye kubaha Imana. Ngomba uyu munsi niko umugororotsi imbere y'Imana. Turaguhaye
turaguhaye kaze, turaguhaye kaze. Wumva yifuza kwakira Yesu, agahunga ibyaha runaka, ibyaha byakubujije amahoro, ngwino wakire Yesu uronke amahoro. Kaze cyane, kaze.